आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maroiba pau Manipur da COVID-19 positive oirakpagi sang asi haukiba numit mangani dagi thangna na nongmada sani gi makhada leire Manipur na khwaidagi phibam phagalakpa raija oirakpaga mari lenana emergent Manipur thauram housing haki mamangda Imphal da haukhre COVID-19 laichat amasung masina singnarakliba kayagi matangda khananaba rajniti dol pumnamaki mifam amang asi pangthokadauri amasung Information amasung Broadcasting Mantri Prakash Javadekar na hairi NDA sarkar na thabak kaya lokhatpadagi senja thumja hanthare Leibak asina malemgi laichat oiriba COVID-19 gi mayokta punna amata oina lanthengnari Lamdam sigi miyam na sakhangnaraba miyo kya na sulan phamasida mai paknabagi damak Akasbani Imphal gi ipawgi khuthangda mipum khudingmang na araiba thawong ahum face mask uppa amaga phut taruk lapna na leinaba mai mit amadi khutsa toina hamdoktuna tarutana na thamnaba appeal tawri Manipur gi saknairaba film actor Gokul Athokpamna COVID-19 dagi ngakthoknaba miyam da appeal tawraduna hai Miyam punopu Gokul Athokpamna khurumjari Hojik phobagi oina COVID-19 gi vaccine puthoktriba maramna laichat asidagi ngakthoknanaba matangaraba pambaidi section by usina oiri sarkarna laichat asid thingnaba honariba sigi mathakta akoi punamaksu wakhal taminaduna laichat asidagi ngakthoknaba tangai fadaba kanglon ahumasi ngakna chaminasi madudi akoi khudimangna yumdagi mapan hek thorpa matamda face mask soidna upsi sapon natraga hand sanitizer sizinaduna khutsa sengna hantoksi amasung mi amaga gi marakta Foot Tarki social distance Samsi. Section by Vishna, Isagi, Amadi Akwigi Nuxijari by Mumanu, Luinana, Miambu Lachet Asidagi Kanbam Gadorivani. Mayambu, Amukana Kurumzeri. Housing Mapung Oiba Pau. Manipur da COVID-19 positive oirakpagi sang asi haukiba numit mangani dagi thangna nongmada sanigi makhada leire. Numit mangani asida punna mi 738 positive oirakhi aduga 868 naba phaduna discharge tawki. Ngarang phawbada positive case 15,953 leiri naba phakhiba masing 19,983 sure naba pharakpagi sang sada 43.9 ani ni hauzik active case 3,000 leiri laichat asida sekhiba masing ngarang numidang wairam phawbada sani 43 sukhre raija sigi jila mari da hauzik su sero surveillance survey leptana sathari Singi jila ani Ukhrul amasung Churachandpur amadi Tampaki jila ani Imphal West amasung Kaksingda tha asigi tara phawba survey asi sathagani amaromda raijagi tongan ba mafamsingda district administration district police medical department amasung lanai lup kaya na khusamnaduna covid lainagi maramda miyambu bhapta hanaba jana andolan paksana sathari Manipur na khwaidagi phibam phagalakpa raija oirakpaga mari lainana Emergent Manipur thauram housing haki mamangda City Convention Center Imphal da haukhre raijagi planning department asinba thauram asida Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh Upamukhyamantri Yumnam Joy Kumar Singh amadi Atai Mantri Singh Power Mantri Thongam Biswajit Singh Forest amasung Environment Mantri Awangbo Niumai raijagi Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar amasung DGP LM Khaute saruk yari thauram asida Manipur Mental Health Helpline haudokani amasung Chief Secretary amadi DGP da mana khusinagani NDA sarkar na sahi taruk mapung pharakpaga mari lenana nongmagi oiba rajniti gi mifam amangarang None jila gi Longjang Thangal khul da pangthokre thoramdu da BJP Manipur gi President Professor S Tikendra Singh Dr RK Ranjan MP amasung Maharaj Lesemba Sana Jawba MP amadi BJP gi lusingba kaya saruk yakhi thoramadu da wangang bada Dr RK Ranjan MP na hai Pradhan Mantri Narendra Modi Griha Mantri Amit Shah amasung BJP gi National President JP Nadda gi lamjing makhada BJP asi lebak sigi khwaidagi sakti leba rajniti dol oire mangna hai lebak sida Congress na taba sarkar ama mai pakna purakpa ngamba asi NDA khaktani mangna hai value based rajniti tawba asi BJP khaktani Na police station gi tem ama nangrang numidang wairam Churachandpur jila dagi miyoi ama Imphal gi Langol Tarung village auto parking manaktagi aina thingkhraba drug heroin number 4 powder gram changa supna aniga konana fare makhata na thijinabagi damak na police station da case ama register tawkhre tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini COVID-19 laichat amasung vaccine puthokpa amadi COVID laichat ki matungda oirakadaba Bharat ki phibam yauna
लाइसत असिना सिंगनरकलिबा कयागी मतंगदा खननबा राजनीति दल पुनमके मिफम अमा ngasi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सभापति ओइदुना पांगथोकदौरी सरकार ना हाई वर्चुअल ओइना पांगथोकदबा मिफम अदु यावनबा संसद की सभा अनिमकी फ्लोर लुसिंगबसिंग बार्टोन तौखरे मिफम अदुदा केंद्र की मंत्री सिंह अमित शाह राजनाथ सिंह अमसुंग हर्षवर्धन यावगनी भारत कोविड की वैक्सीन सारिबा मफम सिंह प्रधानमंत्री ना सत्तुना येंगसुलुरबा तुंगदा मिफम असि कौरपनी भारत ना कोरोना वैक्सीन साबा अमसुंग पुथोकपदा मसागी सिजनबा ओकनबा पुथोकपा ngamnaba आशा तौरी भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी मंगा वैक्सीन असि सानबा थबक तौरी मदुगी मनुंगदा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ना साबा कोविशील्ड पाक्तकना पुथोकनबा पुणे की सेरम इंस्टीट्यूट खनगतले मियाम की सिजनबा ओकनबा वैक्सीन मरांग कायना पुथोकनबा अमसुंग फंगहनबा केंद्र ना थबक लौखटपा हौरे लेबाक सिदा फंगबा मसांग मथुमना वैक्सीन असि साबदा पुकनिंग थौगनबा मिशन कोविड सुरक्षा की दमक लुपा कोटी 55 की पैकेज अमा सरकार ना लौथोखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi नुमिदांग वायरम IIT 2020 ग्लोबल समिट वांगांगनी मिफम असि पान IIT USA ना सिनबनी मिफम असि की कुमसी की थीम दे द फ्यूचर इज नाउ हाइबसिनी मिफम असि ना मालम की सेलथुम की फिबम टेक्नोलॉजी इनोवेशन हक्सेल मियाम की लेफम ngak senduna thamba amasung मालेम की ओइबा शिक्षा यावना हिरम कयादा मित्येंग थमगनी पान IIT USA असि सही कुन हेलब लुप अमनी लिसिंगनी अहुमदगी हौना लुप असिना मिफम असि सिंधुना लाकली अमसुंग इंडस्ट्री एकाडेमिया अमसुंग सरकार की यावना तोंगा तोंगानबा सेक्टर दगी मियोइसिंग बार्टन तौदुना वांगांग हल्ली लुप असि IIT एलुमनाई की वॉलंटियर टीम अमना सलाइबनी इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ना हाइरी एनडीए सरकार ना थबक कया लौखटपदगी सेंजा थुमजा हंथरे मांगना हाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तौबदगी बेनिफिशियरी सिंगना मखोय मखोयगी बैंक अकाउंट दा सब्सिडी सिंग हकथेंगना फंगले कुमसीगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर पीरदुना श्री जावड़ेकर ना हाई सरकार ना पुथोरकलिबा अनोबा एजुकेशन पॉलिसी असिना नहा सिंगदा ममुताना खंथबा ngambagi शक्ति हेंगेरहनबदा मतेंग ओइरगनी मेमोरियल लेक्चर असि भारत के अहानबा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनिंग सिंगदुना सही खुदिंगी ऑल इंडिया रेडियो न सिनबनी केंद्र की लौ सिंगु मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रेल मंत्री पीयूष गोयल अमसुंग ललोलिति की राज्य मंत्री सोम प्रकाश का ngarang न्यू दिल्ली दा वारी सानखिबा अदुदा लोमी लुप निफु की मिहु सिंह यावखी वारी सानबा अदुदा लौ सिंगु मंत्रालय अमसुंग कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय की मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंगसु यावखी ngarang gi asi lomi mihu singa wari sanaba mari raksu bani madu yamna marup mapang oina amasung lauthup laukoi leitana pangthokhi lupsing aduna hayeng makha wari sanagadori ba adu dasu yauge haina yare Reserve Bank of India RBI na tha ani ani gi puthokpa monetary policy review ngasi Mumbai da lauthoklagani Reserve Bank ki monetary policy committee gi numit humni gi mifam yumsakaisa numita hauki bani Nagaland ngarang mi kunmapan nauna COVID-19 positive orakpadagi राज्य सिदा पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लिसिंग तरामा थोइचनी मरिफु हुमदोइ सुरे ngarang mi यांखैनि थोइ नाबा फरखि हौजिक फावबदा पुन्ना नाबा फखिबा मसिंग लिसिंग तरा चमरी तरा सुरे नाबा फबगी सांग सादा मरफुदरानि थोइ दशमिक अनि तरुक त लैरी हौजिक एक्टिव केस सतरुक मरफुदरा मापन लैरी मी यांखै तरेत लैना आसिना सिखरे मेघालय दंगरांग मी अनि सिखिबदगी राज्य सिदा कोविड लाइचता सिबा मी मसिंग सामतरा तरुक सुरे ngarang nongna mi यांखैनि थोइ पॉजिटिव ओरकपदगी हौजिक एक्टिव केस सतरुक निफुनिपान लैरी नाबा फखिबा मसिंग ना लिसिंग तरामा थोइ चनी निफुमा थोइ सुरे अपुनबा पॉजिटिव केस ना लिसिंग तरानि थोइ सुपना मंगा सुखरे हौजिक फावबदा सैंपल लाख अनि लिसिंग कुंथ्रा मंगा चमापन कुलहुमदोइ टेस्ट तौखरे लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba फेस मास्क उपा फुट तरुक लापनना लैबा खुसा अमदि माइमि तरु तनाना थंबा हाइबा असंबा थवंग अहुम असि ngakna चटपिनबा अमुक हना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हना मणिपुर दा कोविड-19 पॉजिटिव ओरकपगी चांग असि हौखिबा नुमित मंगानि दगी थंगना थंगना नोंगमदा सनी की मखादा लैरे मणिपुर न ख्वाइदगी फिबम फगलकपा राज्य ओरकपगा मरी लेनना इमर्जेंट मणिपुर थौरम हौजिंग हाकि ममांगदा इम्फाल दा हौखरे कोविड-19 लाइसत अमसुंग मसिना सिंगनरकलिबा कयागी मतंगदा खननबा राजनीति दल पुमनमकी मिफम मंगसी पांगथोकदौरी अमसुंग इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ना हाइरी एनडीए सरकार ना थबक कया लौखटपदगी सेंजा थुमजा हंथरे पाउलोइजरे